Reka makuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Abagabo batanu bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bagwiriwe n'ikirombe, babiri bahita basiga ubuzima, abandi batatu barakomereka. Dore yuko abaturage bavuze yuko bano bagabo basanzwe bacukura amabuye y'agaciro bakitwikira amajoro bakaza gucukura amabuye y'agaciro. Ubwo bavuga yuko iki kirombe cyahagaritswe ndetse bavuga yuko kitari cyujuje ibisabwa, ariko bari abagabo bitwikira ijoro bakajya gucukuramo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bavuga yuko hari umukiro uturuka mu karere ka Gicumbi ujuza kubagurira ano mabuye y'agaciro bayegeranyije. Abaturage bavuga yuko ari we nyirabayazana bitewe nuko ataje kubagurira ano mabuye, ntago bakwiroha mwa kino kirombe ngo bacukure amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage basaba umutekano uhagije kugira ngo barinde kino kirombe, kubera yuko abaturage bavuga yuko abanyirondo bakora irondo ry'umwuga baba bahari ndetse bashyigikiye bano bacukura amabuye y'agaciro, dore ko baba bahaye n'amafaranga cyangwa bacukura bakagabana. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko ibingibi biteye imbogamizi mu kagari kabo cyangwa bituma urubyiruko narwo rwishora mwa bino birombe nabo bakajya gucukura amabuye y'agaciro. Niyo mpamvu abaturage batakamba basaba imbabazi iki kirombe bakizitize amahwa cyangwa bakizitize senyenge kugira ngo hatazagira umuntu wongera kujya kugicukuramo amabuye y'agaciro. Abaturage bavuga yuko ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 ndetse hari n'abandi bagabo batanu bahaburiye ubuzima. Kino kirombe kirifunga birangira nabo bapfuye ndetse bakuramo bajya kubashyingura, aribwo polisi yateranyirizaga hamwe abaturage ikabaganiriza ndetse ikababwira yuko batagomba kwishora mu bikorwa byatuma bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa ibingibi ntago byakurikijwe. Murabona yuko n'ubundi ikirombe kigipfiramo abantu cyangwa abantu bitwikira ijoro bakaza kugicukuramo amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Bisobanuye yuko rero abaturage barasaba polisi kugira ngo irinde kino kirombe kugira ngo hatazagira abandi bantu bagaruka kugicukuramo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Reka makuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bakifata ku munwa. Ni mu gihe umugore uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko yasambanye n'umwana ufite imyaka 25 y'amavuko. Uyu mwana yari umwana w'umuhungu, ariko bivurwa yuko uyu mwana w'umuhungu w'imyaka 25 y'amavuko gusambanya uno mugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. Uyu mugore yamwemereye amafaranga angana n'ibihumbi 350 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko yabyemeye nta kuzuyaza, ahita atura hasi uno mukecuru aramusambanya kugeza izi saha. Uyu mwana w'umuhungu yagiye kwa muganga asanga arwaye indwara idakira sida umutezi, ndetse uyu mwana yahise yita mu kagozi ariyahura kugeza izi saha. Uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 40 yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe cyo gusambanya umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, dore yuko iki cyane kimuhama ari bukatirwe igifungo cy'imyaka 30. Makuru ni bwo bwa mbere ugeze ko na muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka makuru yacu tuyahire mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Abagabo batanu bagwiriwe n'ikirombe, babiri bakahita basiga ubuzima, aho iki kirombe barimo bagicukuramo amabuye binyuranyije n'amategeko ubwo kino kirombe cyahagaritswe. Abaturage bavuga yuko impamvu bana bagabo bitwikira igicuko bakajya gucukura amabuye y'agaciro hari uwiyita umukire uturuka mu karere ka Gicumbi ujuza kubagurira amabuye y'agaciro, ndetse abaturage bakavuga yuko niwe ubashora mwa bino bikorwa byo gucukura amabuye mu buryo butemewe n'amategeko. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko n'ubundi abanyirondo bakora irondo ry'umwuga babizi ko hano bacukura amabuye y'agaciro, ahubwo bano banyirondo baba bari kumwe n'abana bagabo bacungiye umutekano kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro baze kugabana. Ni mu gihe abaturage basabye inzego z'umutekano nka polisi yuko zabahereza umutekano kwa kino kirombe kugira ngo bano bagabo batazongera kwitwikira igicuku bakajya gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko.
Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tari mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara habereye ibiteye ubwoba. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, dore ko yasambanye n'uno mugore, ndetse uyu mugore akamwemerera amafaranga atari makenya, birangira uyu musore nakuzuyaza ahise asambanya uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 40. Uyu mwana nibwo agiye kwisuzumisha asanga arwaye sida ndetse n'umutezi, nibwo uyu mwana yahise yimanika mu kagozi ahita yiyahura. Kugeza izi saha ubu yavuye mu buzima. Ni mu gihe ubugenzacyaha bo bwataye muri yombi uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 40 akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana ukiri mutonya w'umuhungu w'imyaka 25.